Hai teman-teman, selamat datang di channel Farisa Azahra. Jangan lupa subscribe ya. Hai sahabat Farisa, ketemu lagi sama Farisa, ayah dan mama. Kalian apa kabar nih? Kalau Farisa, kabarnya baik. Sekarang kita lagi mau nonton atraksi barongsai nih sahabat. Kelihatannya seru banget. Banyak banget di sini yang nonton. Oh iya, Farisa sekarang lagi ada di Mall Puri Indah. Teman-teman jangan kemana-mana ya, ikutin Farisa nonton atraksi barongsai. Let's go.
Terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe Farisa Zahra ya. Dadah, sampai berjumpa di video Farisa selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah, see you next time. Barongsai. Barongsai apa badut? Terus lihat badut takut ya? Ayah nggak lihat pas kamu takut lihat badutnya. Tambah gemeteran Dadah. Dadah. Nengok dong. Dadah. Dadah teman-teman.